Mana yanjye, iyi video nyitangire gute? Ariko reka nyitangire gutya. Bwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi, mbaye ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Ubyumvise neza, aba ni abanyamakuru babiri, umwe yitwa Rugajurigani, undi yitwa Lorenzo. Bahoze ari inshuti, bakora kuri Radio Rwanda mu kiganiro urubuga rw'imikino. Ariko aka kanya abahoze ari inshuti magara nibarifuza kurogana. Kurikira video. Ibi bintu byatangiye gute? Ese ubundi biterwa n'iki? Intambara yeruye. Ariko niba ukunze kino kiganiro ngiye kukugezaho, kanda subscribe kuri channel yitwa Ibisasu TV, kanda like kuri no video, kanda share ino video uyisangize n'abandi. Ubundi byatangiye gute? Byazanywe nande? Ubundi bapfiki? Ese ubundi bino bintu byarangira bite? Nibyo tugiye kureba muri iyi video. Musanzwe muzi ko bano banyamakuru bakora ikiganiro urubuga rw'imikino, nubwo batagikorera ku maradiyo amwe, ariko niko kazi bakora. Bityo rero umwe afite ikipe afana, undi nawe afite ikipe afana. Kuri bo birabujijwe ko umunyamakuru umwe asebya cyangwa se avuga nabi ikipe y'undi. Ibintu by'amakipe, ibintu by'amafaranga, sha bizica abantu pe. Ngo byatangiye gute rero? Umunyamakuru Rugajurigani byatangiye ashotora atuka umunyamakuru Lorenzo. Yamutukaga bino bitutsi bikurikira. Icya mbere, ngo Lorenzo ni umutinganyi. Lorenzo ngo ni goregore. Lorenzo ngo ni wazalendo. Ngo Lorenzo ni Kinsekedi. N'ibindi byinshi narondoye. Noneho byamara kugera ku munyamakuru Lorenzo, we akazi ke akaba ari kwisobanura. Ubundi ni gute twisanze hano hantu? Bino bintu kubera iki atari ibintu bashyira mu ibanga hanyuma ngo babiterane mu bikariyo ngiyo ariyo babivugira, ahubwo bagashaka ngo bize ku mbuga nkoranyambaga? Bino bintu bifite ingaruka zitandukanye ngiye kubabwira. Andika muri komenti bino bintu nawe niba bikubabaje. Ingaruka ya mbere bino bintu bifite nuko hari ngo abanyamakuru, amateleviziyo ndetse n'abandi bagiye bashyigikiye umunyamakuru buri ruhande. Bino bintu biri guhuza abanyamakuru babiri ndetse na televiziyo yitwa Isibo TV, ku buryo bino bintu nibikomeza gufata indi ntera, umunyamakuru umwe muri bo baramufunga, cyangwa se televiziyo cyangwa se radio imwe muri izo zose nayo ifatirwe ibihano, cyangwa se umwe muri bo bamwirukane kuri televiziyo cyangwa se ku kinyamakuru runaka. Ubundi bino bintu kubera iki bari kubishyira ku mbuga nkoranyambaga? Umunyamakuru Rugajurigani, umuntu twubaha twese, iyo wifata ukita umunyamakuru mugenzi wawe ngo ni goregore, wazalendo, Kinsekedi, umutinganyi ndetse n'ibindi, biravugwa ngo umunyamakuru witwa Rugajurigani ngo yatse menya ngo akinyuma ngo nunzuri ya nyine Lorenzo. Ayo ni amakuru avugwa, biravugwa. Ase buriya harimo tena bino bintu urabyumva ute? Ino nkuru sinzi ukuntu ngeze ku mbuga nsanga niyo iri kudogera, irimo irakora byatari. Ibyo ndi buvuge ntago mbihagazeho kuko nta nyandiko y'ikinyamakuru cyangwa se yemewe iri gutangaza aya makuru. Ni documentary ziri kuva mu mavideo, mu bitekerezo, mbese nyine mu mashusho arimo arakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, cyane kuri TikTok na YouTube no kuri Instagram. Ngo Rugajurigani naho ari gukorerayo ikiganiro cyo muri kino gihe ngo no gutukana gusa. Ibyakagombye kuvamo kuduha amakuru meza y'imikino, ahubwo byavuyemo amatiku, gutukana, gusebyanya, rimwe na rimwe kuba batekereza no kugirira umwe kurundi nabi. Bino bintu ngewe ndasaba leta cyangwa se abanyamakuru kugira ngo bigende gutya. Bino bintu leta nibijyemo kugira ngo bino bintu bishyirweho umucyo. Bitagenze gutyo umunyamakuru umwe azaroga undi cyangwa se azicisha undi. Nanone ikindi kintu, ninde uri mu mafuti ngahanwe? Ninde uri kurenganwa nawe ngo arenganurwe? Ibyo bintu birababaje. Ni ibintu nawe ubwawe utakimagina. Umwe ku wundi barababaye. Rugaju yavuga wumva ari mukuri, Lorenzo nawe yavuga nawe ukumva ari mukuri. Buri umwe ni intambara yeruye. Bino bintu urabivuga iki?
njyewe rero ikintu nakisabira leta cyangwa se abanyamakuru bandi nuko bino bintu bashishikariza umwe akajya kurega undi bikajya mu buyobozi hanyuma igisubizo kikaboneka, aho kugira ngo bajye batura baduha ibintu utamenya, ibintu bitamenya, ibintu by'amatiku. Abantu twafataga nk'intangarugero, abantu twafatagaho inspiration, nibo bari kuza batwereka ibintu, bavuga ibintu, badufata ukundi. Mana yanjye, bino bintu oya, bino bintu birambabaje pe. Nawe andika muri komenti ukuntu uri gufata bino bintu.